Kako izgleda raditi na 40 stepeni? Da vam kažem, mi smo navikli radeći na ovim gradskim ulicama sve vreme i ceo svoj radni vek. U najtoplijem danu u Beogradu na 40 stepeni započeti su radovi na izgradnji trotoara u dužini od 300 metara na Zrenjaninskom putu. Ovaj trotoar je važan zato što iza nas se nalazi naselje koje ima preko 3000 stanovnika. Ovde je škola i prolazi puno dece i u razgovorima sa građanima tražili smo među ostalog da postavimo ovde trotoar zato što naprosto deca idu po ulici i nije bezbedno za njih. Ali izvođenje radova na ovako visokoj temperaturi ima još prednosti. Možda i prednost i ova boja koju smo dobili na ovim ulicama bez letovanja. Govoreći o izmenama zakona o glavnom gradu, gradski menadžer je podsjetio da će Beograd preuzeti dodatnih 93 km saobraćajnice koje prolaze kroz Beograd. Vi ste videli da smo već prošle godine uradili one džersi ograde po sredini puta, da smo napravili nekoliko stvari na ovom Zrenjaninskom putu. I ono što je još važnije, postavljamo 2 pešačka prelaza koji su veoma značajna za prelaz dece, jer nažalost do sada su deca prelaze ulicu van pešačkog prelaza i to je bilo nešto što je naprosto nedopustivo. Vesić je rekao da su svesni da ovaj pravac i dalje nije bezbedan, ali je obećao da će posle preuzimanja nadležnosti biti u stanju da uložu mnogo više kako bi svi građani sa ove strane reke mogli da žive kao punopravni građani glavnog grada. Milka Radović, Moja televizija.